que meje munyepie messi que jake akivoliche siro a kerlipie nyetutio Jesus Christa ugo pete hakilio zanu que nisidi jedo pour feu que vor pete que lusa mu zeliawe jedo nipu que resho ti haunu nipu de sevordi ugo petsoso que dio Reverend Dr. Rukovilia Sacha Talinu ugo tashikeba bazake se eli kinisanyo shukrie mutali krata eno kivisali kire taliku kribudi hetenya tepfe ke kuba ku kribudi hetenya tepfe hau kilipinye pu celitio puti khapie tali krata nya tsaya Japu kinyebu ke shesodi putisel setio terio ke todie ke pra engineer ke vilitio yesebu ke tolese ke sau pressure mu eli vihelie shokrebu akjo engineer ke vilitio yesebu ke tolese ke wu pressure mu eli vihelie shokrebu ke tolese ke sau pressure ke new liro ke chakeche enoli visotunyo kromo dikon ogobu je ke shesodi putiselidio Kathodie, President Liro, Samuel Keriu, to take Kereginia, Kuso, Kupuno, Mefe Pengu, Samuel Keriu, Kereginia, Punono, Mefe Pengu, Putsugi Zayu, Samuel Die Telago, Siro Samuel Israel Peteki Pudishe, Harry Nico. Abu tsunu ketsugo tsuswate, sidi nyekom ho ke digetyo, bu kaswate, mu je nyeko ke diubu nye chatatyo. Azowe zade mu atsiri ribude,
Siri anyunyo kowe nye koze bazo. Jiu anhichu nunu vor tegazo nye ko chata vor. Siro hari ahaki babaze nye ko humye agi ke nyagetse gonime. Jehovah mhozunu mo ken hekelie ke diu mhozunu pusliji. Amye tu do lileme mori humye gada lileme. A humye sewame ashupu pesega. Mori ashupu jenu teso liledi subu amhi bie pechiwaga. Siketsu honi eliro, siketsu honi ro jie puslie, siro achie su tse kemezewa duwe. Sitze ukwe she no heko sewamo, mori hepe serimo, mu mipu jenuri teso lilie mo. Siro samane she Nico aki ke kriketsu ngulie mo ketsu Jehovah mo ken hekelie ke diu ri kie azapuko tazo. Siru ukwe she uzo pus uzapu uzo sida. Siro Samuel temye ko ki pusadi mosamu Aaron ke dal ke liu Egypt nu nyepunyo ko zepar ke sus Jehovah zo. Sala jie nye tanu tazolye sidi abu Jehovah mozunu Jehovah nye ko mu nye punyo ko gi kemi tom hato ka jatsdi nye ko ka lazevor ka sje pete nye ki pusthie Jacob mu pukinu ko Egypt no jukeli ki Egypt me ko uko pese seda sitze nye punyo ko Jehovah ki rukrusuru Jehovah Mosa mu Aaron unye ketses di unye bu nye punyo ko ze pardi uko bu tets hanu lulye deri uko Jehovah uko ke penyo pu rekramota sela pue uko zepie hazor repnyo moke jau Sisera jiu Philistine ko mu Moab me ke diu tsdi uko bu uko ze terhetse Saki uko Jehovah ki mehi melodi she heko pumawate heko Jehovah kawadi wo balko mo aserot ko liets tute deri chi ngubme jenunu heko kalasje sitze heko liets tatwe sitze Jehovah Jerubal Barak Jephthah mo Samson uko ketsesdi Pue nyengumemie luza haza pete jinunu nye surprise di nyebu kemichie kiz nulhu. Siri amon me ke di nahas vor nyeko perhituoru Jehovah nyeke penyope nyemho di bazori nyeko aki mole ke di pubu yemho di zoche site. Salachiwe hare Nyeko ke dakele ke diu me hosche Jehovah ke dipu khapie nyeko moses te ho manu nyeko Jehovah priye di puliets podieze siro podie khakas ko petsuta mole liro jiu nyeko mo di ka bauri Jehovah hulie liro pette putu volito deri manu nyeko Jehovah dieze mota Mo podie khakas ko petsuta liro bue nye punyo ko perhia ke tatui nye ko ri perhia tatu sala chie thazole di Jehovah nye mhingu ki nu makaza tsutyo kaza me hosji ke thulha liye tisojau mome a Jehovah ki sutyo sitze pue tibu semur res sze nye ko Jehovah ki ke dimi po chakatsu po mhozunu puma thorketa shilidio sidi Samuel Jehovah kis sitze senhe Jehovah tibu semu res ru temi pete Jehovah mu Samuel pripie haputsda jiu temi pete she Samuel ki unkityo ko bu sheta moleke tula unke penyo fe Jehovah ki chaje Kekrila mona hekoe ke dimipu chadi hopie heko ke puma ke kriko tse pakrali de
Saki Samuel Temigoki Michida he, Nico Makesho Tswatazo, Siri Jehovah Terhita he, Deri Niemelupetese Jehovah Yetzolye, Nigo Kemetur Rugo, She Hota he, Suko Makevi Puri Tsilielho, Mori Niekala Lielho, Suko Kemetur Zotla. Jehovah Pudia Prasate, Mupue Putemigo, Kawalielho. Jehovah Nikobu, Putemie, Tsuketu, Pumedoliete. Jiu Alazoe, Abu Nikola, Chasibali Motadi, Jehovah Gi, Joa Yetine. There Siro Hare, Amhake view, Mu, Gemezu Tas Niko Pekido. Jehovah Kripizolie. Di nie melupetese dietodi pulietsile. Sidi pue makaja che di tede nie la tsitesi lesje. Deri nie ko puma tazo tsie nie ko ri mu nie ko ke diuri pekawatua. Romiko po nunu teta Romiko kerekinye po nunu teta Katholos da kasau pulha krikinye di mepfa Romiko kerekinye po nunu teta Kristanu kelhu kesau Sala ashize zeriko ukepenyo fa unguke mejiula ani ko buni pupie peri roshio ketsa mesamu ukepenyo fa buli legasa tsepie Putzanu ketsa niko hasijeho, susa nyeropfu kelhu rosho ketozo, kiza hau reliko mhetahie, deri nyenutsa kesapie nyetsa pekrilie, site nye ukepenyo fa medo silevi, susa keviu lilie kesu muvi lotso ketozo, nguke meje pie atsake waula, anye donu kehupo, buri, Uto ule pezata modi hale pesulie. Jiu uke penyopfa kepele medzebie ke hupuri tse pregesum hi selienu di nikipuya. Ke krila mona temoputu uzatho ke kraba musoko pete umhatho kimhe premo. Sutue we ke kriketsa ke krashiri Krista nunu mopozo. Sidi mi poe ke kriuze ke kepre. Sirongu ke mejiu nunu kakasa hapro ke kri pre. Su shidzi ke si hapro ro ukepele udekize mhatsalie. Lieto ro su se lieto tsalie. Su ke peta ro su se mie petalie. Mieta hita ro ke ro se mieta rolie. Hakakesa ro me prume voidi kasalie. Krata ke ro sahidi tsalie. Mingu meje ketero unishedi tsalie. Gezedi getatsalie dio beten yugeduli. Teteteru zapuzaye bete pflegesa. Ke krieto Yakobo Jehovah. Mpejiwe bavdo haula tete zaye terupetebie nzagi suya. Anebu mhodzakiwe tijeburi kunhebu kunheburi tijebu kemhe ishi. Heko nzashe tijeu nipu heko mhogi kemhe di Heko pevoa de, humia uzatsulie, humia atuedi uzatsutsolemo, humia nipu ticheke saho mengu, deri vor ticheke saho zeke seliomote, mia kekra nipu, ketachir veula diosate, deri nipu no heko buto zepe vilia moro keshola, heko zevor ticheke sapo, Zolas, Heko bon teja nke crosedi, ticheke saho nu medo nchatau sedi,
ke ze ker shokro topu ma ke repu tsedi dia ze nunu lupu tu tsedi zapu tse re shovolie ke tuo ropfu pie yetze prepete ko nu tseker hesamu tenu tsepem seje ke kri pu Jehovah mi ke kra ni pu zesheti chiu ni pu utiu zasoko se pu makedzunu no pevoa deri ni pu heko boti cheke sa se di no pu tibi heko ketsukono heko bo ketsakredi ni pu heko bu matsapu nori matsake hemu to ke hepie nkitsa se di zapu matokono ke kruhi ke koyadi heko nidi heko bun kersho krotopu ma ke reputse zaputse voliche ke krinpo no jagis zedi heko putia no lerdi nrsho nteje nte dodi heko matoko tselie npeje ke krinipu Yenyo ni junyo ko kroto sheri kezedi tiche hono keze nzabutse nrshola voto uko dodzego tsezewe no jabie ye junyo ko yenyo ko share keze tepu hautsedi uko bu keze nkrapri diese nunu unidi nipu nrsho nzabutse di tejake sabu uko melunu vokelie nipuno uko reguosje tieki zo do pire torke zatianu uko bu uko melu uko mipie ki zo me hodamodi Jishu Krista ke pele ke luzo ke vi soko sunu uko rie uko yetsedi uko nidi uko bu nipu kezen ke me sakro topu tsedi reshovoli ke tula diese kriprisu kapie het junyo ko henyo ko tse jabie ke betago tse no ko ke le tohanu uko bu ke nisedi le tsedi zatse ke me yetse ke le ke nur heketse ke diese ke tse kripri mhashi sokopie uko mhashi uko ke ko tsepenisa tsedi uko bulie to hause zatse ke me yetse ke le tse ani bu shiro heko ke zen ke shonu ke tseta li kori tselie ke toke ri dia kori prepie ke zarne liete die tsoko bu hemi pupu ke tsata tsepeku sedi heko bu die tsoko tse mulhu ke seginu teja ke sabu hemi pupu ke tsegi vor ke liete je shiro jeri etsali no shiri ni pu ke sedi puri ke kri ke tsno zapu tsevotie nto japie ke tseno zapu tseke to mi li shiri mi krau shiri japie uko tseje shiro ye ko ke to ke ridie zapu je do nkitio reverend Dr. Rokovilie ye ko pastor kinu diu renela to ni pu non to pu me pu tieno nu parke to die zapu ko peteme zame sepie ni pu pu ke ko ke ni po ma ke ni die pu tsedi do ye tse pra mo no ke ler peter tse ke sasa ke le tse ke krip ni pu ti hanu ye ke zemye kropo tsemun di u bauzenu me hime loze homye ke tsakino to homye ke teke tsedi ze ke tunuri to puti hanu nipu nteja mengumu nke kro mengudi nzakie renyomene mpinu mengu ke bape teko jabi tse cross tsepe kosa krohi koyas je shiro humie nipu kidze mengu zali loti kidze mengu ko bu upene uke kapie nzeke pecheto
no het the persico shiri retsusadi, no potege vibi uziaka zakunu, uborrila mfakelie, nudopphobia, ucrosamu, urtsusadi, ubori tenuranyo pino lavordi, gezeno botsadi, rashodi tejaka sanguche, gekrenyebu, shiroheko, gezedi, rashosavoke tuhanu. Nto heko mato terie no tala ketso ma bete ke kakerebie medoke mietselidi zabu zayemu tetse fsake liutje heko mahako bete se muhojeno mpelesdi Jishu Krista hepete kala ke liuzase ke ripuoki mahako ameshimelo yawe amen. Jie ugo ke zidi ke todie ke ter ke pre be bali dio je do ke zidi preli ke dio be ta ke su tu te pengu kuso pununu tenye be ta ke su tu te pengu kuso pununu tenye ulha kritinye di hitefa pengu Utsigi zayu unu renyo ketze mu uni ketze no ke penyo fuki voketsigi mpicha menyolie penyo vodi renekelie haleke mogo rosho khake shiki viko ke krilamune ukoe mhake sho chlie chemolie siamo Kirkilamune Mary Kekraginu umho pemaya Jiu halekomo miefe Die Kekraginu silia No prasadi chemoketauki no prashemoketsu vikozotela ke krila mon umho ke kra ke bara ke metho vaya mu dieri krataya deri nowe u ke penyo prilia pete peje je hakengu mu ke pesi zedi pe balidio jido chalie ko liro tefugo hakengu leda liro pete she thalidi ke che chali chalidio mu hau chali kratanye bu u ko tasdio
Pete keze shetaledi gelili. Chia ke pesi ke tsati kapie ke hu ke tuva tsuya. Ura ke liu Jesu Christa zano ke ni se di nye ko ke lula se ya we. U ke hu pedet pra tse ke vor le shola kriye sorie ke zi ja pe ngunye ni pu je no relide ke chano poki kru varagra sabaje. Pastor Dikon ko mu fellowship chaplain ko ke hu ke do se ke krola se ya. Di sozali ro ke zi ja tefe sodu puti te heshe badie tetse ke huki boardroom no. Vor ke du ja ke cha ke huza ke tse ke ne tse ke bago mu pitse me kola chadio ke cha ke hutili ro te vatie papengo. Sashie vor ke du nipu zadu di ke pu eno ke ja ke tu belho associate pastor ke chatsebadi pette ko lavor ni pu resho tienda uke hu di kon ke to la uko miese unidi parke la uko ke pe jese di pe sisia siro uko ke hulari uke pe nyofat hejibawe eno pukovilie ke shije eno vituna kejie mu eno ke visetso michio Jie ukobu hakia kolie sidi Reverend Dr. Rukovilie Pastor Bu tejake chatiu seli dowe. Yoko pe jeri hakia kolie domo. Uko Pastor Deacon Smikori hakia kolie di uko kesedi nipuki ke kricha dowe. Nipu diapo prepare kazasudo. Timothy keriu tutese kusuku tetanunu kerese dikon mier joreli sutwe dikon mieri halle pesuya ke jamie die kenyetaya ke momie zudie chataya ke momie sekiraka mehuya ke momie morsho unu meje di kepele ungo ketsu teze tsasetuya ke jamie morsho ukoreliri me hoperiedi u kepejo zero ubu dikon tsuchi dikon fukori simye suketsumye mieta meleya ke momie
menyo mu papetenu di toya ke jamie femorsho dikon mie ukimie purabi kenyimie unyonyo mu ukikru mezamenyolia ke jamie morsho siro dikonche menyo ke limie utavili di Krista jisukita ukepeleunu tefu selia uko kenu rebadi hakikata uko pastor dikon spikobu tie uko dikon miseko ukikula di kezenipuki umejemelo mu ketejipe nipu tutuwe ke krie ke mesanya po apu Jehova pejewe no tie nke hu tekere go ketulanu dikon bie ke vike kra pesepie nke hu no chshete siro nipu yeko chiri yetol yetsa sesamorsho ke tdi haunu no tie nipu ke rirose peselapie nke hu ketlam pejewe ke knipu no tie vitone ke lukapie nke hu ketlam peje no tiu siro ke visito ke lukapie nke hu ketlam peje no tiu siro pukovilie ke lukapie nke hu ketlam pejewe ke krie ke mesanye po apu Jehova no japipie tie nyonyo se hako ke lunu chshke lietchie no nyepu uko chata reker gozetio uko bu ke pelemie ke lulu uko bu dikon chili ke vimie ke lulu di tie ke hubu nyepu ke pelem hinu ke pelem lunu uko ngu uko rokradi tie uko sevordi mhojunu uko ke lukapie ntsizikata hakolam pejewe ke kinyepu apu Jehova tienu sededi uko dikon mie ke che ke lulu njapuche ke pele ke lu ke pele mie ko teker go ke che patom hachugo chdi nke hukrudi luvotio don kinu ke vorm hasi ke pele ke tepu piu ko tchie kinu ke vor ke vika soro te zapiu ko tchie kinu ke vor ke sikele piu ko tchie kinu ke vor nipu pa hape yu ke vi piu ko tchie ke kinipu apu Jehova sutui japie uko kikrunurichs uko kiminyuko ke lunuri japishe ke lieche japie unyonyo ke che ke lunu korichs di nyepun di nu puke sutui uko bunu nke hu chata nke hu tekero rie ke tsunu nke hu rekero go ke che yetoche ke che haunu nte zasedi uko kikruzo shiri chata pie ke pele ke luke vinu luke lie tazari pie uko ke luke chasa jiu siron di nu puke sutui te tochedi di kon cheke limie Jesu Christa kitsa uke pele unu surele te rufe te zapfe di lulia keza te zaha kopie uko ke lunu chasa mie bunu uko dielien ne kete u diezen ne kete te zari kapie uke lugi chasa jiu siro te mi kriepfe kete Jehova kriepfe kete ripie uko ke lunu uko tsere chasa ke lietsuchie Jedo nyepu nyonyo ke hirose hako ke lula ke te jepiense uko ke lukapie njenu mpese pele sudi Jesu hier hakeli uzana apu Jehova ki he mejemelo muchayawe amen tebeje Jie migrafe milia koki renelidio utikapie uko tsuya
To that summer land up yonder where the angels ever sing hallelujahs to the Savior, sweet hosannas to the King. We are marching swiftly onward, guided by a Father's hand, through this world of sin and sorrow to that happy summer land. Oh, the joy when we get there, golden crowns of life to wear, yes, over in that land, pieces of land, in that summer land up yonder. To that summer land up yonder, some are going every day, and the time is drawing nearer when we too shall go away. We are going straight to Jesus, there to join the ransomed band. We will praise His name forever in that happy summer land. Oh, the joy when we get there, golden crowns of light to wear, yes, over in that land, in that summer land up yonder. In that summer land up yonder, there's a place prepared for all who are trusting in the Savior, who will listen to His call. And the happy time is coming when the Lord shall give command, and will leave this world forever for that happy summer land. Oh, the joy when we get there, golden crowns of life to wear, yes, over in that land, pieces of land, in that summer land up yonder. Kepu Kashimhidi, Jido Nipu Diesevodi, Kazasuketio, Reverend Dr. Rukuvilia Sacha, Pastor, Chiepudi Kabie, Putsasuya. Kenisedi Jehovah lie chilie, Kelidi Puo Mojunu Vorlie, Chiliko Ku Gripu, Suku Kenye. Jesu Christa, Urakeli Uzanu, Kenisedi, Keri, Kepenuva, Reshoto di Lerkabapete, Kelushiawe, Kamasorofu Bu, Oko Krihi, Retsesedi, Jedo, Oko Kezedi, Chiliko Kukribu, Kenye Hau, Rekrakasakatunu, Upetebu, Uke Luchakasapie, Uke Penuva, Zelakeli Tipu, Chikeli Chichi, Keta, Uketa Mu, Uke Mengue. Tiche Kasahau Zedi Uko Peteri Jitetichu Ha Nzashikiri Lupevi Umhatom Hatcha Tsepeviko Dil Huvon Keta Ukesedo Zepreba Keta Pele Musutui Uko Kezedi Chedo Kenisedi Jehovah Liecheke Tiche Kasahau Zedi Ketsedi Uko Die Zayetsedi Ukepenyo Fudie Rekrasana Chiliko Ku Kripo Kenya Hauru Uko Ngukelie Diahau Ukepenyo Fu Kepelemiko Kipuketa Kenisedi Jehovah Liecheli Nukesha Diahau Azapo Kemyedi Kapie Kepelemiko Keta Pu Ukepenyo Fu Liecheketa Rabizomodi Jehovah Liechlie Ikete Rabizomodi Keni Susasedi Basete
ke penyo fe lieche ke tse rabizomodi ke new sedi ke penyo fe lieche ke tse ke pukeli ro ke ni ki ke tse ke mi ke tse pu sedi ke penyo fe lieche ke tse hausa badi ni pu lieche mo shi ke tse nguli tu mutio ke penyo fe ke lie pu lieche nu di ke liu nu ke ni sedi pu lieche li nu ke tse suko ke tse sapu pie ke lie haunu basa mutio ke penyo fe lieche ya ke za ke lu me hosli ro puri ke kri ke tsunu ni pu lieche tu ya ke za tu mu prelivi mu ke penyo fe lieche ke tse ke ni sedi ke penyo fe lieche lie ke ni sa ke tse haute meta ke la ke lie ke ni ke penyo fe kinu mu ke lie ke ni su puge ba David ke lu no me hosli ro David we po ke la ke lie ke ni su ke penyo fe kinu mu ke lie su me tape vi se ke tse po ke tse pu ke lu no mu lie vi ke kilamo ne David we ke po ke pu mau nu pu te ke lie she pu tse tsazodi ke penyo fe mo zunu vor ke tse pu de chili ko lesunu prelia mu pu ke penyo fe ki me hi melody ke la ke lie ke niu khalapie atsuchi mori ke la ke lie ke niu ake luginu chuseda hije pu ke penyo fe kinu ke ni hau me thawada ke tse ke pumaunu bhageta tiki ke lakili ke ni hau puginu da thewa ke ta tiki ke lu me hume je ke ta ke ni nu nesu pugi bamo ke ta punu kem su pugi bamo ke ta ke dimi po chedi po topu chedi lusizo deri ke ni su ke lunu bamo ke ta la ake luginu ke lakili ke ni hau tseda hije ke penyo fiki me hime lovor ke tiki ke lakili ke nisu ni pubu khalapi put nu ke cha mu ke lakili ke ni hau pu ke luginu chse ke tiki arugori ach amuginu che chazote haizodi puch pumonu puru ko che chazotamo deri ke ni jketa me hime jketa punu pu ke chake razo vodi purugori ke kefe bamo ke ta ke mi ke tse ni pu ki ke chatsdi ke niu khalapie atsuchimu ke la ke li ke ni su sedi atlache ke kilamu na ke la ke li ke ni hau pu ke lunu pu chka sa ke tse pu chpe vi ke tse pu chpe ri ke tse pu ke penyo felie ke tse pu to pu chdi ni pu za pu ke tse su nu ke ni nu ne tenu ke mesu ba ke la su me ngu thor zo di ke penyo fu ki cha mu tio ke penyo felie ke tse hau nu ke la ke li ke ni nu ne tenu ke me sari suri sadi ke penyo fe ye chnu ke tse Jehovah ko kipu chili ko khukripu hau se kizu petela universal common po ke tse khasa ke tse zepuya serbizo ke mo hau we shitse dipu ke mi ke tse prophetic idi puria mo hau we chili ko khukripu hau we Israel mi ko kipu ke bau rabbi modi pie temie pete kipu ba ke tse theo ko tiu nuliro ke pele mi ko pete kipu ba ke tse ke nisedi Jehovah liechelie ke lidi pom hodzunu vorlie iketse mi peteki puba ketse di hau mulivi mugo ne tepie me hosun ne ketse pu zemeta o ke penyu fe lieche ketse hauwe ki ketse ke mi ketse pu se mori ki ketse pu se Jehovah lieche ketse pulivi to si ketse me hosun Jehovah lieche ketse ke hunu yetou me mori Jehovah lieche kete ke hukinu hatom hatsupo pie upesepele sudi su chekaba su me Jehovah lieche kete techupunu bar kete rebidi uke penyu fel lieche keba su pubame mori Jehovah lieche kete vordi ke hukinu ke seke nguliedi ke zetu pakete
mori ke hukinu ke se ke nguli di ke ze u ke penyo fe zapu lanu meri ke ba hatse ke ba su puba me ke to dienu Jehovah lietse ke tse ugo kirikito lesunu nguli ya u ke penyo fe puo temie adamu if unye tsepie iden jiu nu tseke setiki pue unyebu hatom hatse tse mu ke penyo fem hatosoko meho mezar kere gudu ke tse sedi unye pelese mu unyem hato haunwe unyebu kini joyful tseke tsenu rekete easy mu tseke tse sunu urhikelie unum kelie u satisfaction baget Jehovah Adamu if unye tsepie bujiu nu tseke setiki pue hato hausadi kapie unye ke lunu tseke se kiriki tolesunu ngulia hawe Adamu if unye kriketam hudze Adamu if unye kriketashe hato bazo dem hato puri kriparte mo ke penyefe unye bu te jiu nu Chudu ke te hato kapie unye belle ke se hato ko reker gudu ke te kapie unye pese pele ke se suwe chiwe unye kriketashe reparte kizu dutu di unye vakrat ke tu recruta ke tu hatse ke mejedi hatse da ke tu mum hatse ke te haunu unye kim hodze kriketam hodze ke medi Kini nune rekete sokoso sunu ke mejekete rekete zopfekete tenume ke mejekete sokoso vordakete ugo unye ke lunu ngulia mo hako preseli ro kiriki tole sokonu uke penyo feshete nu timuki zitseke se temi tseke se je sekonu ugo hako prelia mo hatu ide uke penyo fe temi tsese tenu temi bu bulie tseke Hatom hatche chidi lukete uke penyo fe bo harnu su bazo der ke puke se ke midi unye uke penyo fni ko mo chwadi kriketa she hato puri kriparta kete me hume jekete ke me jekete lo unye di chut mo shota kete ready chut mo shota kete pa ko me hosli ro ke puma zakra ke krilamuno ke penyefe adam ki puse ke tse lanu kizu resepde mu kizu resewade slanu no kizu chitse chikrie ke tse haunu no ke mejeto no reto di mbu ludo ikete pie po pese pelewade die ke kripu nunu uko les lasutuoli ro uke penyefe unye chilie di unye kapete jiunu cheke setiki uke penyo fe jo amhato hakwa ha atsu prepie kasumade game nyego sibogo gergo hatsugo kunyoko pette papete chipie kijunu chesete nye hakora kergo mesame zidi nye hakoginu nye vakrat nye vadutsu tu lilu di kapie unye tsese Der kriketa she uke penyo fe chiwe nyeto tshe jitsu chikidwo nyeto chudwo nyeto lidwo nyeto dutsudo akapye nyeketse viktiketse chitsipye nyetsdi nyebu su meho reker gudi mezamezdi ludwo di kapye nyeketsu nye diezenu bali moderu chiwe tshe nyeto futsu fukrie nyeto Jitsu chikrie nyeto ke me jedi nyebu futsudo ke tse uke penyo fe kapye unyetswa mo ha ke mideo go ka tole sunu ma hoseli ro hato hawe uke penyo fe temyebu tsudo ke tse mutsumor shu ke tse pie temye pelese uke penyo fe yetse ke tse hawe uko ke lunu me hoseli ro lerdi ke hukinu ke se ke nguke lie tepi pu fudi hatum hatsu chegete hau rabbi mode o ke penyo fel ye chegete hau mission nu vos gete mission ye pu nu rever vet so vokese su rabbi mode
เดี๋ยวแกเป็นยูฟิลเลียชก็จะหาว่าโอเคลูเป็ดเต้เวกดิบวชดีหัดทดเชกหัดทดเชดีวักกระเจียสิกิจนุกดิบวชทบวชยาสิก็จะหาว่าเป็ดเต้โอเคเป็นยูฟิลเลียชก็จะสูนุปูบาก็จะมุลีวีเที่ยวก็กิจนุบ่าวเรือก็ติบุกิวก็ล่าจบฝึกเรสเซปุเตมะทาอุโกหัดทอ work ethics เฮาอุโกล่าเที่ยฮะเรสเซก็จะทับุนุบ้าก็คือละมุนเทมีอุทโธชเป็ดลิมก็จะสุลานุอุโกพักกระนุมพักเรสเซก็เสียก็จะมุลีบ้าบายาจิวซิโรอุโกเทมีก็กระฮัลเลกิเมฮอสลิโรเทมีก็กระอุทโธอุชูมุกิหุกินุพัทโธฮันเยเนคโคเกคริเปียป่วยโอเคเป็นยูฟิลเลียชก็จะมูป่วยสการีเลียชก็จะเก็มีก็จะป่วยเนคโคเกคริเปียฮันเยกันยี่เสียโอเคเป็นยูฟิลเลียชก็จะมาโถก็จะฮัลเลวนุรีบามุก็ตาริงูลียาเทมิกกราปุติกกรานูโอเคเป็นยูฟิลเลียชก็จะเสก็หุกินูมาโถพาเซติปวอร์มาชก็เสแกมปวอร์ลิโรมาโถมาจูชก็เสsocial work ว่าแกจะมาช่วยมาช่วยกันเสียแกหุกิแกจะมาทบนูแกจะแกครีแกจิตดูกันเสียฮักกิมีดิมฮักแกครีแกจะ office bears แกจะฮักกิมีแกจะกอร์บีเสียโอเคเป็นยูฟิลเยชแกจะเลบดาแกจะตีรินียาเดี๋ยวที่โอ้ก็มาเลหาวรดิสมอร์สแกจะแกทอเลสนุก็คิดกับผู้เวโอเคเป็นยูฟิลเยชแกจะสู้จะไม่ท่าเลดีแกหุกินูเทพิฟก็จะระบีหมดเลยเขาจะไม่ต้องออฟฟิศนู้บิสเนสเชก็จะนู้มรีทุ่มหัดโตหัดจะปุริเกครีดีชดีอุวับฟึกก็จะกิครูวับฟึกก็จะอุโตชดีลุยก็จะฮักว่าเป็ดเต้อุเก็บเป็นยูฟเลียชบ้าก็จะมูเก็บเป็นยูฟอุกบัวฮักว่าเป็ดเต้ก็จะนู้อุเก็บเป็นยูฟเลียชลินู้ก็จะเปียวกุกิปูโอ้ก็เดียบว่าเลี้ยก็จะพัฒมูรชูฮันยาฮารีเนคโคเกกริวาก็จะ work and worship ฮารีเนคโคเกกริวาก็จะพัฒเสพัฒเกกริปัวเกกริมีปัวเลี้ยก็จะอุทูเลี้ยก็จะเก็มีโอเคเป็นยูฟร์ชูก็จะเวลาวอร์ดีปุริเกกริปัวนู้โอเคเป็นยูฟร์ชูก็จะเก็มีก็จะเกหุกินุกับบักิรบิวเสโอเคเป็นยูฟร์ชบ้าก็จะเล็กก็จะโอ้ก็มาเลหาวนุรีก็ทอเลสมฮัสิดยูเมจิดีรดิสมอร์ชูก็จะจะมาท่าโอ้ก็มาทาวนุรชูบามอร์ชูได้ก็จะเทียเชียก็จะสูนุรชูโอเคเป็นยูฟร์ชูก็จะสูบามอร์ชูได้ก็จะมุมฮักกิปุริฮันยาฮะก็เป็นเลมีเชก็จะนูเนคโคเกครีเปียปูบูครีดีมาทาวชุดตัวมูปูบูรชูนุบาตัวก็จะมูฮันยาฮะฮักกิปุริเนคโคเกครีเปียชุกโคเกครีเปียอาเกเปเลมีอีดีกิลิกันจะก็จะก็คือละมันเกเปเลมีป่วยผมฮัทโตเวอุเกเป็นยูฟเทจิก็จะรชูบาก็จะฮัทโตชมอร์ชูก็จะก็หุกินูอุเกเป็นยูฟเลียชยาก็จะสูเวอุเกเป็นยูฟเลียชก็จะก็นูซับลีวีเทียก็ลูนูอุเกเป็นยูฟเสดีจับยูจะก็จะอุปรก็จะเสดีอุติเปโวยก็จะอุวับฟยก็จะสูเวอุเกเป็นยูฟเลียชก็จะซักคริปัวสลานุฮันยาฮะก็สาดีตัดซีซัมอร์ชูก็จะมูเกเป็นยูฟอุกบุนูฮัทฮัทฮักว่าฮัทก็จะนูปุลีเชลีนูก็จะเสดีอุกเปเซเปเลสเมียเปเตอรีฮัทฮัทปุริเกก็จะนูเสดีอุกก็จะรนัทยามูฮักเปเตนูอุกบูเสดีอุกเป็นยูฟเลียชปรชุนุก็จะนิปูเวอุกกิชายาพัทอิสราเอลอุกพัทสวดี government sector ก็ระบิเลกเลียมริมาทอิสราเอลเทลิเตชก็จะดูกับเสด็จบ้าก็จะพัทอิสราเอล office ปุนูโวก็จะพัทอิสราเอลอุกเลเปียเวกดิบชียาชิก็จะสกิสสูเลลีมอตาดีพัทอิสราเอลเนคโคเกคริเปีย private มูอุกเก็บเป็นเล็กลุสูบุเก็บคริปาได้ยังก็จะพ
哈托以色列人贴欧国 government 哈托吃呀个主列为，不托不 private 哈托吃呀个主不列为，给贴给努努不托不哈托吃呀个主不列为，给贴给努给 crew 谁share子呀个主，给 crew 克子个主，我丢啥卡别给 crew 努吃呀个主，哈托哈个白的，我给朋友说不是给主努努谁的天面，别是别那个是，你不为我不哈个努不列这个主，不没多个主，个托了是努无列。我个给别人面结为是哪路？我们头目我给路好，我给别人给路好，你可给给的路上里说的。给给他们呢，我个别人给上书为谁的？我个给路嘛头路路么说的给子啦。目前我个好你可给给我的给这些，我个给别人给路书把我的里为，我个给别人给路书让步把我的里为，但是我个好这个差别。Ake lu se more amha those ake pele ke luzo ake pele ke luse amha thozo idi hanye tsike sasliro ugo uke penyofe zapuke lusu uke penyofe zayu lanu luke sesu ugo ke lunu parli vi romie ko kerke ni nu prepare ka zake se kemhidi uke lu hau khapie ke ru thopo kemhidi uke penyofe ki khasa sibali nu ke Paul we to be Romiko Kisha. Mo ke lu hau kapie ke hero topo living sacrifice. O ke penyo fakisha ke sa out meta o ke ha ke sepete. Putau meta o ke lu pete. Papuri ne koke kripie tu pu bukri hau ke pele ke lubu igetsu bali shude. Ke pele ke lu we ke lu pete udazo. Mu ke lu pete we ke pele ke lu da zo ke todinu ngulie o ko tie halanu ke pele mi ko o ke penyo fe chau nu lu ke o ko su ke puya o ke penyo fe chau nu lu li ro patori o ke penyo fe chau nu tsmor sho ke mu be o ke penyo fe chau su nu lu mu ke penyo fe chau nu o to chu tsi ya li ro we sunu uke penyo fe ye tomie ke bu japu mie ke uke penyo fe ye ba ke uko ke penyo fe uko saprepie bu ye ke sunu tio ke penyo fe ye ke mu ke pele ke hu hau no le sepo science ke sepo nu no ju lienu zutu pu tie ke su Morino tikati shepo cheke tsu ginu no nsidula sipopo wike sunu Morino office punu voke sunu no nti grupo take care go ke mezameze ke sunu tiao ko kepele ke lu hawe petu bobie ugo hapuri bopekri lapie hawe hatom hacheke lupo hawe telite ke cheke lupo Hawe sorkari lieto ke tseke lupo hawe akepele ke lupo idi bopie giepeng utsidi mori boken yetsidi hulien zde bubo zomor shote ke krilamune ke pele ke luwe ke lu pete ke tsla mu ke pele mi ko lanuwe hato peteuri ke pele ke lu ke tsla Christian me ko momie hauze ke totsu ke tso ko nguvi Christian me ke mo me ugo chia ke zako ugo hapuri ke kripula kisiki ni fuke tsupula uzaye pula mori chizodi peyofdi cheba ke tsa topulivi de Christa me kola uke uke tolesunu ugo kipu ke tsa hake hupo cheke tsunu zoshiri tsmu kye ke tsunu zoshiri Christa zayu lanu che mutsumu kiliji idi oko kipusa mo halanu oko hatowe risho work is worship oko hatowe oke penyo fer shoba ke tejibe putba ke nipu tejidi hato chba ke oko ke luwe sude Jacob lesunu pusse ke temuwe rofu bamoliro ke shezo Musuturi sutui kepeleuri hatoba moliro
ke shezo acha ke su ke pele me putsidi cha ke su ake pele hatu tabie kiesumor shu ke tsa no ke pele mi fupu chidi cha ke su we ke pele hatu tabie kiesumor shu ke tsa mun ke pele hatu we ke peleu jiu tsa ke peleu hatu tabie kiesumor shu ke tsa ke pele mi ko la tie haidi chigabau rubizo modi haidi ke pele mi idi ke ka bar rubizo modi tie u ke penyo fe hakpu ke mesipu ke zakupu ke suker le kupu kapie u ko pese pele se Christian mi ke pele mi Krista mi ko la ha thou puti petenu ke riro topo reshopo tsbie u ke penyo fe tsba ke tse ha tho tsmo shude Mahau tie ugo mi pupu ke tse uto uchi chipre ke za hau va chabie. Ke tole se chatau mhasiu nu chisu tuoli ro. Ugo mhatou we diepu nu ugo che puba ke tse ke midi uke penyu fe zayu. Mutie ugo to che di lubaya ke za hau nu uke penyu fe zayu nu vorli baya mo mesi. Ugo mhatou hau bope kripie pubu ke kripu nu mhatou che mu ke pele mi chidi luya kaza subu buke kripo chidi luda ya liro uke penyo fe japutsa mo de mu ke penyo fe chatau nu luba mo de tiogo hakimidi ugo society nu me hoseliro ugo nagalen nu me hoseliro tiam hatou mo ke pele ke lu ke kritora ke tsala tiogo haka kranu tsopfe hakereri zeke sebaya kaza ngubabaya Mutiogom hato isoliro temi uto uchu kepelemi ke lujuru liu chutumate isoliro ugo lelia kazat lelia keria totemata vodi government sector nu tsegetsu lelia da keria toya deriogo ke kritari me hosomorsu ke tsatiugo kiba ugo ke krigo petenuri ugo putiopo lito tsia kazauri telite tsia kazaushiri putio tikati tsia kazaushiri ke petatsi ya kazami shiri government private nutsi ya kazami shiri tiogo pette hau me ho ke sasadi ugo tiewe mato hau wichi ya kazahau o ke penyo fe japu ke lubaya momesi ke tse me ho ke sa o ke tso ka sa samorso ke tipo ugo kivorba ke batami fupo po principle ugo ke hira le sekipo nu ke tse ke tse zebo puya Mi fupwe po leshikino kapatacha gata chemelia vodi principle fuki chuti chayasi. Mo pwe chuti changetse tie hiego kresaro gom hatoshi getse po balie. Hiego ke hunushi getse po balie. Ni chunyo gom hatoshi getse po balie. Di chemelia vodi principle fuki chuti chayasi. Shila hafe pukipudi din don ke hukinu meriu ka thoda getse no le shikinu mato tseli redo mo no mato hau kawada divo mato su sadazo na vida zotomo di unye kertse ketse unye zepo bubaya tiugo kepele mi cheketsa hau nu ugo hatom hatsu nu zo shiri ugo uke penyo fikir krietu japutsaba ketse ugo rakaka sasake ke huki num hatom hatse idi ugo tie ugo toche ke Grigori ugo krewali kenze ugo ke penyo filye chegetse lerdi ke hukino matosu leker krie su bieke teruya kazatui ugo hatom hatse chum tison yetsidi tuazia ketse sokori uke penyo fe japutsaba ketse lepesudi ugo mu uke penyo fe japutsamo ketse ti ugo kivor bade ugo tie hatom hatsu nu mu ke pele ke lusu ke kridan hatu ke kridaliro uke penyo fe japu ke lusu ugo ke luginu parli bamo keta mu ke penyo fe ugo bunu pu japu lanu ugo chike petenu pu zayu lanu che mu hunu ke sedi ugo kipu ugo to chitsia ke petenu sorkari po krokrolevi Mili po krolevi uto po chia ke tsunu levi kerlinguli ke vi ha puti po nguli di ke zedi
kepe viti sokosa po provision ba prayer ke tsa uko sokori si sokwe putsapula kri ma ke meditie uko ke hunu ke zedi lietotsi ya ke za bahuri pastor deacons ko ke zematsi ya ke za no ke sekeli tiki hapo ke puya ke za utsemeta nyuko lietolietsu se nyuko risu hakeme yetozo shikitsla nyuko lietolietsu su ke vwa sorkari lietonu private matonu su nyuko matosu tsoli modadi hamori hatsake hum hatola di nyuko matosu compromise suwa ke sacrifice suwa ke tsuwa hije di sri ke tejidi shidi uko ke ze ger tsbaya uko tie uko tochokonu uke penyo fu zapu nipu zapu po glory su bamoda ke tshe uke penyo fu liechli kenze mu mapuri sela party su chikamezla liketu uke lu to su chikamezla moliro Hake kripuri sedi su chikamezla liketu su bamo ndu nyikinu medical department nu uko officer mi po vordi hinyeke huba putura gitu hinyeki chino park tsutiki chodo ke hukiko visete office ko visete sorkari office kropukiri vikode dipwe sidiputu sigetsala hanye apukipudi ule ko tau su katozo deri budget khasiya kazau ke hukiri hatom hatsatse kazako dekenye deseke je se sorkari lietsli ke vikasiya de apu pe zeba lu zunu po ke krilamu na ke hune pets de todi su sedi patselia kazala su chipevilia ali idi pusik hanye kersa mutie uko mathonu ke hukiu bu uko mathonu bamor sho ketsa nipu lietse ketsa su ke hunu nipu lietse kaza phaleu ke hunu nipu lietse kaza attitude ke hunu nipu lietse kaza kepele su bunu lerdi uko thoch su nuri bamor sho da ketsa mutie uko ske midi luketsa she uko se yesu haizori pumozo shiri uko thoch ke nguke nipu teje Jehovah kepelemiko uke lukri umhatokri uranakri igetsa zapusu badadu ne putika kranu ke hu khapia ke hukinu bawadi uthochnu lavadaya de kepele ke lumie kepelemiko tie uko ke hukinu voria ka zake luhau chedoleri nipu sedi nipu rashoba ke ke lusu we tie uko office nu vomor shoda ke uko leshikinu vomor shoda ke Ogo tikati sunu le morsho da ketsa telite cheketsa sunu le morsho da ketsa mohako ke hukiu we more ke hukino ke lusu we uko tocha hako no volie ketsa she uko ni krukiko ketsa partu da zotu kuso ke nyenu die ke nyuyo ni di Jehovah liechli more ke ni sedi Jehovah liechli ketsa Jehovah lietse get diu basa get yo me hoseliro dia hayo gladness joy keni dia hayo ha tie ugo kepelemie chegetsu sunu kikemidi humor sushi get ugo work ethics hoginu parket ugo mulivi tie kemie toke lu Jehovah kriprisu uke lunu bamo get she hakipuri uto chuchugetsu sunu keniu Jehovah keniu sedi Jehovah lietse ke tsu bali lo mi pue po service sorose di Jehovah lietse bali vi poto no bali vi deri ke nisu samodi u ke penyo fe lietse bali vi mi pue to kotu kie po ke lu po ke vi pe te kapie poto chawade i bali vi deri ke ni hau bamuli vi mo ke ni hau Jehovah kripri ke pele ke lusu gi nu parket Weu ke penyo fe pelle ke liye. Ke la ke liye. Jisu Krista ki nu ngulie dadi punyo nyunyo chotsa dadi. Temye ke sapo tsegada ke lu jorli su ke niwe su gi nu parket. Mo ke ni hau baket we u ke penyo fe kripri diese chatanu bamo liro. Ke ni hau ke pelle mie ke lunu parli gen zo. U ke penyo fe gi unni baket su temye. Ke kro ke kuo su giba Nehemia tute te takerenu Jehovah ke news a ke kuo zo
idi pu mo ke medite u ko ke ni hause di u ke penyo fel ye chege u to chege hau nu tie u ke penyo fegi ba ke Jehovah ke to ke ri diego ginu tsumu theba ke su ginu u ko ke ni hau u ko nguli di se u ke penyo fe ye chli vi u ke penyo fe kriprinu diezenu luya mo ke tshe u to tsu chege tsunu mori ke hukinu vor ke ke lusu seledi u to tsunu luli mo da ya su bope kripie compartmentalized soya bope kripie sautie office nu ke lu hautie ke hukinu ke lu hautie ki krunu vor ke tiki ke lu mu ke pele milan ke lu pozo ke pele ri pozo musuwe ke hukinu shiri hatom hatsunu shiri ki tie ki nu ki krunu zo shiri su ke lu su pozo ogo putika kranu uto chchege tsunu unigeli ri tsapi temeka kra uto chchege tsunu uto ringu pe unili mo ke tsa uto ri le ke te ruli mo ke tsa uto mi mo tsa uto pe se ke tsa sanno mo ke tsa mi puri uto la no o ke mi zim ke mangari tsumori vi ke kila mo na ke tsu shiri ke zau shiri o ke penyo fe kape temi tsaka sala Deri wesu sedi uke penyo fe tejie mu unidi uke penyo fe liechegete uke penyo fe okoki mereya. Temi kropo uke lunu makak kratsazia. Deri panya parakete complain. Panya parakete pakete hau kapie. Chirizuzo mu chizikete sunuri. Chizikete panya paradi uto chizikete. Potaja zdeya keza. Ke ni ba mo da ke tse o ma to ma tse ke tse sulu Jehovah li tse ke tse le ke u kinu u ke penyo fel li tse ke tse sulu zo shiri ke ni ba mo da ya ka za timi ke lulu ba da ya mo ha u ke ni ba mo da ke tse she pa na para ke tse u tse ke je u nu ke me tse da ke tse haidi u ke penyo fel li tse ro timi u to u ti ke vi pete pe ka wa ke tse u ke lulu shi ke tse de ya There can ni how body u tochegete Jehovah tejiri sedi u ke penyo filie chabageta how u ke peleubu surele chukelie u matonuri u nikelie u ke voke venuri miri mi nikelie miri ula no tazangu kelie su baya u mato krie rugete suri baya muti u kobu u ke penyo filie chegete u ko kiesegete ke ni sedi Jehovah liechelie di u ko kiesegete Pakishimi kropo e puke tsa temi ka krake lunu tie hau bamo de muke ni hau we temi ke lunu nguri repide idipu mu temi hatsu ke tsunu uke ni zada ya kaza ke hunu levi o tocho tsuke tsunu levi deri temi uke ni zada ya kaza temi hako liro ke pumalari uke ni zada ya kaza pu muri uke pumako voketa uke pumakori lesedi unuke medze Ke zova ke lingule kata sukuri rakra lepa suli modi hakubu upen nese to de ya ke pu kropoliro ke lunu tofe me jeko ke lunu nu jeko bu u zefelidi u ke niri zru de ya ke pu kropoliro ke puma piu me sitor ke haulanu u zkuri to de ya ke pu kropoliro mu diao de ke me yepo kropoliro dilike view misunderstanding the gospel dilike view sir hewada ke More misinterpreting the gospel. Dilike view, pupe kri wada ketsa. Dilike view se dilike view ketsa situli moda ketsa. Kekila mona dilike view hawe uke penyo fe po nguke mejiu kapie. Kadzova kelie metko se temie tsa ketsa. Mikropwe dilike view sir he wada liro hato chekesa su ginu. Zakrapo kraketsa fedi luketsa lanu. Ke new ri. Zaya ketsa suri pu mo ke penyo fe tie mo ke meje me to kapie o ko tse ketsa o ko bu ke penyo fe teje ketsa o ke lupete o ke penyo fe teje ketsa we mo ke liuri mo ke meje nginu mo ke lie ketsa o to chopo choba ketsa suri o ke penyo fe mo ke meje nginu
potenzangu ke li vie ke tse rekradi se o ke penyo fete jimo sho ke tse nipu we kapie o ko ke lunu chisa patho we o ko ne ke pu ke se ke midi adamu if unye krgadam hojeri nipu we patho pu hipu nu pie adamu if unye tse krgeta shem patho we pu hikride jesu krista ginu tie calvary ginu nipu we shidi rila shekili ginu tie pum hatho chika sala swada ke tse new creation patho chika sala swade idipusa muma to chika sakasa sunwe muke meje ke zova ke lie me tupie temie chika sa temie bu ke penyo fa teje o ke penyo fa sho o ke penyo fa kredi lula li vi ke tse se di temie ke lunu chisa da ke tse o ko so mulie Tio ko ke lunu zo shire ha ke midi ke nidze tu ya li ro o ke lupi me hola sa ke tse o ke pele ke lusu we ki midi Jésus Christ li pe u vie chakeli ke pele hau dili ke vi hau se ki ya si ke tse o ke lunu le ke sala se ke tse tsili viwe ke krila mo na peteri ke lunu ke ni nu nesu Jehovah ki nu nguli ke vi o ke penyo fese o ko tswate mutie o ke penyo fe ki nu ngu ke le dili ke vi hau si ke krwa le ke krwa rene ke krwa mori pele ke krwa da ke tse ke ni hau hakipuri temi ke lunu vorli lozo ke pele mi chidi unitu motali ro su ke katomi de ogo reverend vieweli pu diebo puya ke pele faith without knowledge is dangerous ke tolesem hasu bamo ke tse ke pele re bizo ke tuwe ke mi chebator idipo sedi hego kipubaya shigetsala ke tolesem ri promotion ke tolesem ri sepatamorso mu pumorsho ke tse hanya ha take dumorsho ke tse puesu sedi hego kipuya mu kideri ke tosi ogo zakatanyu zepo me hosaliro zakatanyu we puziri we puvor ke tse tiki pupu makaseka bago ngusedi puvo pupu ki panaparadi a ke lupete sedi yetsedi hito ke tse no kunye sari abunu azemi zede anike tu ti haike tse pi atsumo no haike tse puri khari pi akelunu atsri ke tsitiriz idi pu panya para ke tso nguli ka tole se va cha ke za methe mi hau je pu ke tso pu lie che ke tso pu jakra pu futu ke tso jakra pu krato ke tso pu ke niu bammo ke tso pu to pu vie pu chba ke tso su leli mo ke tso pu lie che ke tso se du tipo pu su se o ke penyo fe pupu lietse ke tse su se mi lietse ke ba ke mi ke tse mi lanu tse ba ke tse ke mi ke tse apono tie ma ke vi ke za ko ha ke se situ no ha ko pe krusetu de abu tie ha ko ha sedi lietse ke ba ha ko ha sedi ani ke ba la pe je i ke tse ha leu ba mo ke tse ne kratz ke tse krakili ke leu sedi luba ke tse po ke ni ritze tsumorso ke tse la tse vomorso ke tse la vodi po ke ni zito ke tse ke lupo lutu lio pe krulie idi po zepuse mutio ko putika kranu tsirize yazo na ke po ke se ke midi turisize yazo deri o ke ni hau o ke lugi tsapiti ya ke tse mulia atsaba sala anguli morsho avoba ya sala se atsumorso apuya sala a Hoku Piemorsho, Muli Keto, Fili Keto, Krali Keto, Hale Hauso Katsuwe, Nipu Lietchakata, Kenisu, Parli Modea Kaza, Timikelunu Mulie. Uke Penyofe, Tie, Taza, Kakrakapie, Uko Pete, Kelunu Chessa. Mutemi Kakra, Utazago, Mehoka Shitiki, Nipu Nosa Katsaholam, Peje, Ikatsu Modi, Nipu Peje Katsuputu, Kata. Pike kriu vie mohodi ai nipu no azanyu viki krakose aketslam peje aziu viki krakuo se aketslam peje phalle haulanu thie oku ngukeli surisedi oku nili simodeya piele lieledi nipu uviu nipu se oketsu nipu teje ketsu okelunu bali modali ro kemedze ketsu su sedi unili modeya Nipu wetie uko pete kiepie pulienu tsekelie prikemi prayer
ke pele mie di ke le ke ta pete chvo ke tsunu lu ke tsunu unye da ya me je da ya tsmu je fu ke tsu te mi pete ke lu no ha ya we deri ni pu pele tu ai ka sa kwa ni pu so ko ke kuri tsu pe ni la se ya u chi u mo so ke tsu we re li ro ke ku ngu li ya ro pfu we ni pu ki nu ke ku ngu la li ya ni pu li che ke tsu ha nu so shiri tie ma ke kra u ko pu challenges ka kra ba ke tsu ha nu u tsu u zu ku u ni ri ta li viso deri ni pu kremer di thale li ro pu so ko so ke ku tse pe ni la se ya tie u go ke pu ba ke tse ke mi di u to u tsu pu tse ke tsu su mori tie le di u go ke pe le mi tse ke tsu ha nu u go pe teri ke hu li tse ke tsu amese ke hu li tse ke tsu se di mi pu pe se pe le wa ke tsu vi mo a se nu ke pi ki a tsu su tu a tu su tu a kha su tu a za pu tsu su tu ke tsu ke krila mo no u go pe te ke hu ke tsu la ke hu we u kristai ke hu tsu de ke hu we vie a vie u go bu su nu u ke pe nyu fe ni pu mi tsu di pu li tse ke tsu mi puri re so mi mo ke hu nu mo go tie ke ze di ke hu nu ri za pu tsi ya mi kro pu kha su tu mi kro pu cha tu mi kro pu tu su tu u za ke kri pre kha se ya ke za ri kha se ya ke mo ki an nu ri a de kha se li Chalia Kazauri, Jimilia Chalia Kumoki, and Nori at Depo Chaslia. Tusilia Kazauri, Tusilia Kumoki, Nori at de Tusilia, Idi, when you ho Rediagata, Messemo. Ugo cat Romeo Colasunu Prickly to U Mounue, Posake Predi Ugo, Ukepenu Yetsabaya. Keteje, when you ho clear ru, the Ugo, Kaze. U ke pe nyu fe liet ke tsu su nu ke ni su ba sa ko ke tsu u ke pe nyu fe za tsu ke mi ye ke li su ba ke tsu mu tie u ko Jehovah kremere mu ke la ke li ke ni nu ne su se di ni pu la nu a ho tsu ke ba zo a vi so ro ba li ro an ye tsu tu we ke tsu su ba mo da li ro Jehovah li tsu di te zang li ka za sokori u ke lu nu sokori tu mo da du Jehovah liet chaba ke tsu charity po ki zunum ha thoke mi ke tsu po mi ta tu deri u ke pe nyu fa the jidi ni pu liet ya li ro u ko peteri Jehovah ke nisu u ko gi muli tu u ko rakras ke ni pu we u ko tiu pete pu viezo u ko tiu ke kriko ka pe ni pu tsu tu I ke tsu die ba mo u ko tiu we pete ni pu vie ba va do ka tsa ke kra mu ke li pete u ke pe nyu fu vie mu sala Joshua we o ko ka tola sunu prikeli tui pue pusa ke tsa pue pu nyu ko mo san nyu ko ti ko ze ko pusa di jo nyu ko les piche u ke pe nyu fu li chu mo sho ho ni pu lanu ke ka tsa hai vor ke li zo ho ni pu lie chu so zo li chi ni ko ke kro wa de ke di po cha di deri ni ko u ke pe nyu fu die zenu pu li che li ro Nyoko ke diu shiri mu nyoko shiri Jehovah kripdi ludwa sala nyoko nipu lieche ke tse pete wa hije nipu kriprinu luke tse pete wa hije silie tse meta nyoko nyunyo mu nyoko shita vorse ke tse sokori nipu tazap fudwa ke tse pwe sedi ko kipusa tiogo ke pele me tse ke ta ke jisulie ke tse ugo pete kapie ugo cheke salie ke Ogo committee ke cricketeri petosedi nipu lieche ke tu. Ogo sokori petosede. Ogo ke hu tradition, ogo tsia ke za jo, ogo nipu temeta. Ba u shiri ke hu ke za u krede committee ke da ke tse. Mi tekrie ke je ke daya. Mi pupo ke tse ke tsovo di no tsili vimba ke tse ogo su ke tsoyamo. Ke krilamu ne pete nipu mi ke tsela ogo echo wa tsubu tsela se je ke tse petolidi ke zapi o ke penyu felie tsia. Peteri uni shediu ke penyo felie tsese ke zala nyoko pete peje mu uke hu nyoko lanu tepubaya ugo chiri temye ka krape thola sedi ke ze uke penyo fe japutse di lula voketu ke pele mi ko kri tekero rie krista ke hu japunu japutse la voketu ugo sokori petholie de kinye ki ugo register me hoba ugo register me hoseli ro ugo register shit ugo ke hu tseli te nu ke ke to
不多努贴着但是第一次把面我留过来是给各位努把个子第一不多努不背起过不拉过不接下我的个子不一样第二个发给我列个这个拽我个明年收入个些我个现在个里努我贴个做我个给会这不是个这收入多明年些个些多么的所以多么个大所以你不列这边为什么是的我个拉到个子面个卡我里多木所以你不列这个字数别对我么个字了呢？跟你说的就好，列这个字数别对我么个字了，贴，我个给别人面吃吧个字，而个别处理解。木贴我个你说的给贴个吧哈个，我个 register no个把个列次呀，个些个字不玩，个是个也不玩里了，个可给给这个字，说个是白呀，是个字了，你说的给贴给别人的我个是的不没不给不白呀。第二天我明年写的课本我把个做好过，我个人kunye po minye se ko tu ba mo pheda tu de yo ko theo ke pe nyo fe li chmo da li ro kunye po minye pe ngu vor ke tsuko minye so ru vor ke tsuko ke pe le mie fe pe zda li vi ke pe le mie ba mo da li vi theo ko pe teri ni pu li che ke tsu unye da he ke ni pu li che ke tsu su su cha me je da he ke ke hunu shiri mo ke hunu ke lu ri se di o to chukunuri o ke penyo faza putsidi ni pu zau bu ke shu che ni pu zau bu grozo zo ke li chke ni pu bu japie pete tsuji Reverend Pejiwe je thekha chali khu hidia kinye ke lili dio chali khu hidia kinye budi khabia chali kratanye chalasiya Shalom.
ugo tekanu kerlide Niemesenu zapuchekese siro niebanuba Nipu zapuchekese pete peje Nipu bunu japye ugo pete tsigiliu tiene ugo kezedi teka kecha tsilidio kecha ketsigi chido nipu dienunu ur tsigiligo rakra kesalase Nipu die renekili rebimodi chezeketula ukha kesalabie ke penyopwe tsilie zapu ke kri ketse umesetse kese Sokonushiri la ketejibie ke penyopwe tsese utsofe ke kri hose nipu zekazalien liro surisidi pu zekazalie sidi telanu reverembu tejacha sidi ke hubuti kelie tsilidio Kekriye ke msani pu jova pejie mu zatsewe no uti ke vi babu to pumakere haunu ke pele meko nyonyo ko bunu fula fordi tejapiu vietsalalie ke krier kraka salalidi anipu yeko ke pele ke lu haunu ye zetsdi to soli morke sho uti petenu anipu ke pele mietsege zorli ke vi hause ke hunu sepdi ke matom hatse ke kri ke tsukodu zaputsli morke sho non nun so bi hiko petsola ke sala ke tejepiyentse ye me ke kri ke tse ye go mato ye tsetsia luki haki himato go tsetya we anipu mo ye go me pu bunuri ye mato ke huko tseke tsnu anipu zapur kramata ye ke kir kramata ye ki chabordi no bi hiko ke tsiko sidi zaputser kramo ke tsata ye deri hiko budu Yeze murashonunu yekom hatogo tsebye zaputsegelie tseje anipu non dienu kakese yeze roshokidi viko ketse pusa sekim yedi hata yetenu zaputse ketse kekri ketse gonu yekobudu anipu zapupye keryo tsedi yekelhu anipu yekepelle ausidi hukese tseje Jedo anipu mi pupu tsegel hupien jene pele suwe tejangu ke mi sheke krobudu yuko gibaki le tseje Jehovah bu japye ntsilie mu nzebalichi Jehovah bu jepye va pejelie mu nkrie mu mejekiliu tsichie Jehovah bu jepye meholie mu nuneupye ntsukiliu tsichie Jesus anu chayawe Amen